سلام میگویم با شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی لذیذ با جمشید است و مهمان نوبتی برنامه ما هستند شجاعت جلال‌الدینов هنرپیشه تئاتر و کینو رو خوش آمدید میگویم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید به استودیوی مرکزی تلویزیون سفینه. خوش آمدید به برنامه لذیذ با جمشید. من باور کامل دارم که هر یکی انمون نفرانی که عین حال نشستن نزد اکران‌های تلویزیون‌های خودشون و میگن که امروز جلال‌الدین کدام خوراک رو آماده می‌کند، سخن با شما چی گفتنی هستید؟ سلامت باشید جمشید جان. اصلا اون تمام یعنی این خورشی که ما تیار می‌کنیم این به همگان معلوم است و بله. از اون سبب که هر دست نمک و هر دست شیرینی خود رو دارد. ما امروز هر جمون این رو میسنجیم که چگونه دستی ما چی مزه دارد. مزه و لذت دارد. البته دوستان عزیز امروز یک خورش است اگر خطا نکنم. دوستان خورش است ولی غذانوکیش برابر است با هم خوراکایی که آماده میکنیم، یعنی بسیار لذیذ است و بسیار خوب استعمال کرده می شود. کدام محصولات لازم است گفتیم؟ کартошка، سبزی، لبلبوی سرخ، مایونز، تخم و ماهیچه ها. خیلی خوب دوستان، همین محصولات ها است امروز آماده میکنیم با همراهی شجاعت. الکی انقدر شجاعت آماده میکنه، من کمک میرسونم و چگونه میشود حتما خواهید دید و بعد از یک وقفه خیلی کوتاه برمیگردیم و شروع میکنیم با آماده کردن این خورش. ما رو همراه باشید دوستان، بعد از یک لحظه برمیگردیم. شجاعت از چی شروع میکنیم؟ من چیکار کنم؟ جمشید چگونه تقسیم بندی میکنیم؟ مادامی که شما میخواهید به من کمک کنید، از کартошка سر میکنیم، شما تازه میکنید و من از تراشک میگذارم. یعنی که شروع میکنیم از کартошка. باید که این رو من پوست کنم. خیلی عالی. و همین گونه باز محصولات ها رو از بعد از اون سبزی و بعد لبلبوی و خلاصه همین خیلی ادامه دادن میگیریم. خیلی خوب میگذاریم اکنون با پوست کردن و شجاعت. عموما چی میگویند؟ چگونه است مثلا اشتهای هنرپیشه؟ اصلا هنرپیشه اونقدر اشتها هم نداره جمشید جان، چون که همیشه در کار، در تکاپو، در دو در مشق و تمرین ها و در آفریدن نقش های نو اصلا اونقدر به خوردن هم نمیرسه و همین که خانه در اومدیم هر چیزی که باشد، چیزی که در پیشمون اومد هم رو خوردن میگیریم. خیلی خوب. و چنانه که روزها میگویند در خانه همیشه با مزه است. بله. دوم فکر فکسنی. بله. در کجای نباشد ولی خانه همیشه خوراکش لذیذ است، زیرا اون خانه خودت است. واقعا هم درست گفتی. و عموما بیشتر با کدام خوراک‌ها میل و رغبتت بیشتر است؟ خوراک‌های تاجیکی یعنی خوراک‌های ملی رو زیادتر ناز می‌بینم. میپسندم پلو خانگی رو. گفتگی بر این زوجم به نهایت پلو تاجیکی رو با مزه با یک طرز تیار کردن مخصوص خود رو دارد و به نهایت با مزه هم میپزد. خوب جمشید جان، من فکر می‌کنم میگیرم. بله. خوشبخت‌ترین نفر هستید که همسر شما این گونه خوراک رو آماده میکنن. واقعا هم بانوان تاجیکستان، بانوان تاجیک، زنهای تاجیک، مادران تاجیک در حقیقت هنرمند هستند و اگر کمک خودشون رو چی میگویند کمک فعال باشند، از اودای پختن همه خوراک و خورشو برآمده میتوانند. جمشید جان، تا جای من معلومات دارم و تا جای میبینم و مشاهده به نهایت مشاهده کنم و میبینم میدونم و در همه جا اگر گویندم با یک وقار و با یک افتخار میگم که زنی تاجیک، مادری تاجیک، دختری تاجیک همیشه با غیرت و با زیباپرست و زیباپز هم هست. بله. برای همین در تمام وقتی که در دولت در قرقیزستان قرار داشتیم و در قرقیزستان در یک لحظه دوستانی زیاد پیدا کردم جمشید جان و اونها با من میگفتن که برای چی تاجیکستانی یعنی پسرای تاجیکستان اینقدر زیبا و اینقدر با جسارت و اینقدر با تن من میگفتم که چون که ما زنهای زیبا و زنهای خوشپز و زنهای با مزه پس داریم، برای همین ما همیشه زیبا و خوشرو میمونیم. خیلی عالی. خب چی سبب شد که خب با این جودا قدم موندی؟ اگر تصادفی هم باشد گوییم خطا نمیکنیم. چون که پیش از همه وقتی که انا با اجازت شما جمشید جان، من یکم طبق ماهی رو میگیرم و یکم
ва моҳиро аллакай мегузорам. аллакай шурӯъ кардеда? Аллакай шурӯъ кардем. хеле хуб. Бинандаҳои азиз, мебинем ки хуб, занҳо эҳтиёткор ҳастанд, занҳо зебопарастанд дар ҳама ҳолат, дар хӯрокпазӣ низ, вале мардҳо акнун чӣ гуна аст? Чӣ гунае ки омада? Вале ба ҳар ҳол кӯшиш карда истодаанд. Кӯшиш карда истодаем. Шуҷоат кӯшиш мекунад, мо кӯшиш мекунем ки ин хӯрок хуб ва болаззат барояд. Хуб, идома медиҳем. Яъне ҷамшидҷон, дар мактаб дар баъзе маҳфилҳое ки бахшида мешуд ба санъату ба театру ба чорабиниҳои фарҳангию ҳамин гуна ба ҳамин гуна монанд кружокҳо ҳам фаъолият мекарданд дар мактаб. баъд ростӣ дар дилам аллакай кам ҷӯш мезад. вақте ки синфи 9 мехондем, аллакай дар ҳамаи чорабиниҳо маро бурда мегуфтанд ки Шуҷоат, ту метавонӣ биё рафтем унҷа ба баромад кардан дар кор. ва ман ростӣ шарм медоштам ва он қадар баром роҳат набуд. ва баъд оҳиста аллакай медидам ки аллакай ба гуфти устодонам ки аллакай Шуҷоат, ҷои ту, яъне ки ҳам шогирд мара тавсия медоданд ки аллакай ҷои ту маълум шуда эҳсос аст. Ту бояд ки донишкадаи санъат равӣ ва дар он ҷо таҳсилатро идома диҳӣ. Чунки барои мо ҳамин аён аст ки Шуҷоат аллакай ҳамчун ҳунарманд дар пеши чашми мо ба воя расида истодааст. ва чунин низ шуд. ва чунин ҳам шуд. Падарам розӣ набуданд Ҷамшидҷон. Намехостанд ки ҳунарманд шавам. Яъне дар авлод ки ягон нафар набуд, онҳоам кимчихел нигоҳи шубҳа доштанд ва нигоҳи ғайр доштанд. ва ҳамон солҳо, соли 2003 мудири бахши фарҳанги ноҳия Мирзо Шарипов буданд. ва он касо гуфтанд ки Шуҷоат, агар хоҳӣ ҳуҷҷатҳоятро ман бурда месупорам. ва падарам ҳамин хел гуфтанд ки ба Мирзо Шарипов гуфтанд ки агар Шуҷоат дохил нашавад, метавонад ки ба хона наояд. ҳар куҷое ки аз дастат ки меояд, бурда ҳамон ҷо дохил мекунӣ. баъд омадем, хуб хушбахтона ҳамон солҳо дар донишкада Қурбони Собир ва Қамариддини Мирзо ҳуҷҷат қабул мекарданду, яъне ки аз имтиҳон мегузаронданд. хуб, бо тавсияи онҳоам роҳ ёфтем, бо баъзе маслиҳатҳошон вориди донишкада гаштем ва хуб имтиҳонҳоро супоридему ва роҳ ёфтем ба соҳаи санъат. ман гумон мекунам ки то имрӯз агар то ин лаҳза ҳар муваффақияту ҳар барору ҳар як бурдборие ки дар ин соҳа дидам, ин ҳам бошад кӯшишу заҳмати ҳам Мирзо Шарипов аст ва ҳам ёрии Қурбони Собиру Қамариддин аст ва бевосита устодам Шерли Абдулқайсов ҳаст ки 4 сол он касо маро дарс доданду нозикиҳои ҳамин касба бароям омӯзонданд. Хеле хуб. Чӣ гуна гузашт давраи донишҷӯӣ? Ҷамшидҷон, давраи донишҷӯӣ дар он солҳо бисёр як давраи аҷоиб буд. мо ҳам бачаҳое будем ки якум маротиба ба Душанбе омада будем ва худи ҳамин муҳити санъат ҳамин хел тарбия мекунад ки Ҷамшидҷон, ҳама аллакай аз ҳамон рӯзи аввал яъне муҳити санъат ва дар муҳити эҳҷод аллакай ворид мешаванд. вақте мо омадем бачаҳои нав якум курс будем, аллакай бачаҳо дар курси 4 ва курси 3-ю 2-юм таҳсил мекарданд, аллакай бо мо ҳамчун бародарона суҳбат мекарданд. яъне баъд мо ина баъд дар солҳои баъдон фаҳмидем ки аллакай бекӯмаки мо, яъне ҳам бекӯмаки якдигар аллакай ин номумкин аст. ва аз соли 2010 инҷониб дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон дарс мегӯям ва ҳамин муҳитро эҳсос мекунам. хеле хуб. Дӯстони азиз, бори дигар мегӯям то ин дам чӣ кор кардем. Аллакай картошкаро ман тоза кардам. Шуҷоат ба таври махсус оро доданд. ман хоҳиш мекунам камака ин тарафтар мемонем ин чизҳоро ва наварбардор наздиктар гирад ва баъдан сабзиро акнун вақти он расидааст ки чӣ кор кунем? акнун тухмро аз зардияш ҷудо кардан Ҷамшидҷон. акнун навбати тухм мешавад. ман ҳозир камтарак намак мекунам боз. Шуҷоат, бори ҳам шудааст ки масалан ягон кори шуд дар ҳамин фаъолияти ту ки хотири озурдагии ту шуду ва камакак дилмонда шудӣ? Ҷамшидҷон, ин гуна воқеаҳо зиёд мешаванд. баъд аз ҳар як намоише ки мо тасмим мегирем ки аллакай бояд рӯи саҳна ояд, дар ҷараёни кор аллакай чандин маротиба ба ин чизҳо розӣ мешавем ростӣ. ну боз оҳиста вақте мебинем ки аллакай
хуб эҷод ки ҳаст аз ҳар гуна равзанаҳо боз назар меандозем ва мебинем ки куҷое бозам иштибоҳ мекунем ва оҳиста оҳиста ба ин чиз аллакай одат ҳам кардем ки ҳар намоиш бояд як бор қаҳр карда равем ва боз аз нав ба театр гашта бием ва ин гуна ина мо мегем ки ҷараёни офаридани нақш мегем. ҷараёни офаридани нақш ва ҷараёни худмукаммалшавӣ. Хеле хуб. Фазои хонаводагӣ чӣ гуна аст? Масалан, аллакай шумо соҳиби фарзанд ҳастед, а? Хуб. Ҷамшидҷон, аллакай соҳиби фарзанд, соҳиби аниқтараш фарзандҳо, аллакай 3 та духтарча. Саломат бошанд. Ва ҳаст бори ҳам мешавад ки масалан шумо майл пайдо кунеду гӯед ки имрӯз ман барои фарзандон, барои аҳли оила худам ягон хӯрок омода мекунам. Мумкин ҳаст? Мешавад ҷамшидҷон, баъзан вақт мешавад, баъзан вақт мебинед ки аз кор барвақттар ё меоем ё ки дар хона бекор мемонем. Албатта мекунем, барои чӣ не? Ман зиёдтар назм мебинам дар мангал кор карданам, чунки солам паланг аст, бисёртар гӯштро нағз мебинам. Барои ҳамин ҳамеша барои ҳам хонавода ҳам барои ҳама зиёдтар сихкабоб тайёр мекунем. Хеле олӣ, хеле олӣ. Хуб, ва дар як муддати кӯтоҳ шумо низ бахшиш агар иҷозат бошад аз ҳамон свекла аз ин лаблабӯи сурх мекардед. Тамом, ҳеҷ боки нест. Дар як муддати кӯтоҳ омода мекунем ҳозир. Хуб, инҳоро мегирем инҷо. Дар як муддати кӯтоҳ ту тавонистӣ ки ҷоиза низ ба даст орӣ. Ҳанӯз соли 2017 дар анамин фестивал озмуни ҷумҳуриявии парасту ту тавонистӣ ки нақши ҷоизаи нақши беҳтарини мардонаро бале камакак аз ҳамин фестивал қисса мекардӣ ва чӣ гуна муяссар гардид ва кадом нақшро ту офаридӣ? Саломат бошед ҷамшидҷон, асли воқеа чунин аст. Бо намоишномаи табиби Паррон аз рӯи асари Жан-Батист Малиер дар таҳияи Қурбони Собир ҳамин гуна асарро рӯи саҳна овардем ва ин асар ростӣ то оне ки ба фестивал пешкаш гардид, аллакай 2 сол дар репертуари театр вуҷуд дошт, яъне ки фаъол буд ин намоиш ва бо тавсияву бо маслиҳати аз аъзоёни шӯраи бадиии театр пешбарӣ гардид ба фестивал ва ҳамин гуна шуд ки кушодашавии фестивал дар театри академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ буд ва якумин намоиши фестивал ҳамин пизишки Паррон буд ва дар он банда низ нақши марказӣ ва нақши асосиро иҷро мекардам ки қаҳрамони ман дар худи асар 4 маротиба ба 4 қаҳрамони дигар табдил меёбад. ва ҳамин буд ки ба тамошобинон ва ба тамоми он аъзоёни даварони ин фестивал озмун писанд омаду онҳо ҳамин чиза баром лоиқ донистанд ва бароям бениҳоят тӯҳфаи бебаҳо буд гирифтани беҳтарин нақши мардона дар фестивал, чунки аллакай дар ин фестивал тамоми театрҳои профессионалии ҷумҳуриямон иштирок доштанд ва ҳамагон аз ҳунару аз истеъдоди якдигар бохабар мешуданд ва бисёр бароям ҷолиб буд ки вақте ки дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ аллакай эълон мекарданд ки ба номинатсияи беҳтарин нақши мардона дил метапед. ростӣ интизор набудам, чунки дар он ҷо аллакай намедонистам ки чӣ мешавад. Вақте ки эълон карданд ки бо гирифтани ҷоизаи беҳтарин бо номинатсияи беҳтарин нақши мардона сарфароз гардонида мешавад ҳунарманди театри академии драмавии давлатӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Шуҷоат Ҷалолиддинов, ин ана дар он лаҳза агар шумо мебудед медидед эҳсосоту ҳиссиётро баъд мефаҳмидед ки чӣ аст. Ман рости дар худи театр набудам, вале дар навор дидам ки чӣ гуна як рӯҳияи хеле хубу фаромӯшнашаванда буд ва ман фикр мекунам ки бевосита ба худи шумо ман фикр мекунам ки ин эҳсос то охири умр боқӣ мемонад. Албатта ҷамшидҷон.
گفتم که این خورش رو شما تصمیم گرفتید که آماده کنید و با توصیه کی بود چگونه با شما میسر گردید مثلا تصمیم گرفتید که من از این خورش رو آماده میکنم؟ راستی با همسرم مصلحت کردم و گفتم که بیا یگام چیزی باشد که هم آسان‌تر باشد و هم با مزه باشد و برای با مردم هم معمول و پسند باشد و اون کسا گفتن که خیلی اگر که توانی من همین گونه یک خورشی به نهایت با مزه است. من گفتم یعنی اولین مرتبه شما آماده کرده هستید این رو؟ من راستی اولین مرتبه است که تیار میکنم چون که در خانه زیادتر به همه این کارها اویلم یعنی همسرمون علاقه به این کارو موظفند. برای همین هم من آماده میبینم که تیار است در خانه، فقط به خوردن شروع میکنم. تمام. من فکر میکنم بیننده عزیز که اون نفرانی که به نوع مهربان شما آماده میکنید کم یک فرقیت دارد هم از جهتی من فکر میکنم که انمون آماده کردن این نوعی خورش، ولی به هر حال من باوری کامل دارم که این خیلی با مزه با لذت خواهد بود. من به این باوری دارم. سلامت باشید. همین شما باوری داشته باشید جمشید جون. بله اکنون من دیگر راه ندارم، باید باوری داشته باشم زیرا که باید باوری باشه. ای نمایش خیلی خوب است، فکر میکنم نمایش خیلی عالی است. میبینیم که در طعم و مزه چگونه میشود. خب اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون باز کمی از کارتوشکا میکنیم و کمی از لبلبوی سرخ و قسمتی آخرینش یعنی از زردی تخم کمی اون رو چی میشه از آرام میدیم و تمام میتوانیم که الکای استعمال کنیم. خب انا جمشید جون اینم با توصیه و با مصلحت شما کم ترک میکنیم. من فکر میکنم که اگر همون از ترشک که خردترش میشد خوبتر نمیبود، این که خوب است همین از این طرفش اگر فهمیدم جمشید جون، لیکن همین خوب است. اینش خوبتر است با فکرم، چون که در قاشق هم زیادتر میاد. خیلی بیننده عزیز، بعد از یک لحظه برمیگردیم. گفتیم که مهمونی برنامه لذیذ با جمشید است شجاعت جلال‌الدینов، هنرپیشه تئاتر و کینو و ما را همراه باشید. خب در کینو چی گونه راه یافتم؟ خب من همین رو با میخواستم فهم. من فکر میکنم برای بینندگان نیز خیلی شوق آور است. بعد از اون که نمایشنامه پزشکی پران طبیبی پران علاقه در صحنه تئاتری روی صحنه تئاتری لاوتی آمد، خب از تلویزیونی سفینه کارگردانش مظفر رحمتов به تماشا آمدند و بعد از تماشای همین نمایشنامه که نمایشنامه مزه‌کوی است جمشید جون، از کجا یعنی که مظفر رحمتov در من این گونه образ رو یعنی این گونه قهرمان رو دیدند و بعد از تماشای نمایشنامه بعد از یک هفته در دستشون یک سناریوی کلان آمدن و در تئاتر گفتن که همین شجاعت جلال‌الدینов نزد من دعوت کنید. خوب فر اومدیم مصلحت کردیم و به من یک سناریو پیشنهاد کردن. گفتن یک بار خون فیلمنامه عنوان گرفته است اشکی رشک و به من گفتن که در همونجا یک تا نقش مرکزی است، شجاعت اگر خوبی همونا اجرا میکنیم. بله. خوب با توصیه همین کس بود، نمیدونم نگاهی کارگردانی نازکبینی مظفر رحمتov بود که خوب نقش مرکزی رو به من لایق دانستند و با ثبت فیلم علاقه شروع کردیم. در یک مدت کوتاه فیلم رو هم گرفتیم. بعد از تماشای فیلم تا حال یعنی که از اون لحظه علاقه 6 سال سپری گشت، قریب 6 سال سپری گشت جمشید جان و این فیلم که علاقه محتوای موضوع مبرم روز بود تا حاضر علاقه مبرم است و تماشابین خود رو گم نکرده است. و هر نفری که میبیند و میگوید که در همین فیلم عالی شجاعت نقش آفریدی، عالی اجرا کردی و اولین فیلم من که این سهم مظفر رحمتov بود و راهی ما رو در سینمای تاجیک گشود، یعنی در کینو راهی ما رو گشود و من به نهایت می‌ندارم از این نگاهی عمق‌بینی مظفر رحمت که این گونه باوری رو با من باور کردن این گونه فیلم رو و امروز فیلم در بین تمامی مردم تاجیک تماشابین خود رو پیدا کرده است و به نهایت فیلم خوب هم است و
ҳар нафаре ки мегӯяд ки агар як бор тамошо кунем ҳатман бори дигарашро интизор мешавем. яъне шуҷоат гуфтанӣ аст дӯстони азиз ки раҳмат ба музаффари раҳмат. раҳмат ба музаффари раҳмат. Саломат бошад. чунки роҳи маро дар Саломат бошад. Бале. синамои тоҷик кушоданд. кушоданд. хуб айни ҳол дар рӯи кадом намоишнома кор карда истодед ва ягон хуб пешниҳод ҳаст аз ягон коргардони филм? айни ҳол ҷамшедҷон дар театр аллакай бахшида ба 75-солагии ҷанги бузурги ватанӣ аллакай мо як гурӯҳ ҷавонони театр аллакай бо коргузорӣ яъне бо коргардонии коргардони ҷавони театрамон бисёр коргардони ҷавон ва болоёқат баҳром қурбонзода аллакай асари ҷашнӣ гирифтем ва ин асар унвон гирифтааст ишқи ватан ки аз ҳаёт ва фаъолияти як шоири бузург як абармарди бениҳоят бузург ва қаҳрамони тоҷик ҳабиб юсуфӣ ки чӣ гуна дар ҷанг аллакай он кас корнамоӣ ва қаҳрамонӣ нишон медиҳад ва дар он ҷо қаҳрамонона ба ҳалокат мерасад. мавзӯи ҷанги бузурги ватанӣ аст ва айни замон тамоми кормандони ҳунармандони театр аллакай гирди ин асар ва гирди ин асари ҷашни намоишнома кору фаъолият карда истодаем. мо гуфтем ки ҳамин ки намоиши ҷашниро ки супордем метавонем бо шумо аллакай ҳамкориро бароҳмонем. бораи ҳаминам бисёрам як мавриди хуби эҷодӣ омадааст ҷамшидҷон. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат ҳам аллакай мебинем ки ҷавонҳои хуби эҷодкор баромаданд ки онҳам такя ба он пирони кор ки аллакай собиқадорон ҳастанд такя ба онҳо аллакай эҷоду навовариҳои хуб карда истоданд. ва мо умед ба ҳамон мебандем ки ҳамин гуна тинҷу осудагӣ бошад ва кинои тоҷик ҳам низ ба як сатҳи баланд расад. хеле хуб дӯстон, суҳбати хеле хуб кардан шуҷоат ва аллакай оро додан гуфтем ки чӣ гуна аст ва гарчанде ки ба бонувони азиз ошно бошад протсесси омода кардани ин хӯриш, вале ман фикр мекунам ки ба баъзеи хуб дигар ошно нест. қабат ба қабат ама ин маҳсулотҳоро майда кардан аз турбтарошак ва оро додан, ҳар як қабат боз майонез карданд, намак пошиданд ва акнун вақти он расидааст ки вақти он расидааст ки танҳо зарди тухмро истифода мебарем ва бо ҳамин метавонем ки ҷамъбаст кунем ва шумо метавонед ки ба ин заҳматҳои тӯлониву бениҳоят пурташвиши ман метавонед ки баҳо диҳед. хеле олӣ. чӣ гуна мешавад акун ман намедонам ё хуб мешавад ё бад. ман фикр мекунам ки ҳатман баъд аз омода кардан, баъд аз иштирок дар барномаи лазиз бо ҷамшед дар дили шумо шавқи бештари омода кардани хӯрок пайдо мешавад. ҳамин тавр аст? акун ба шарте ки зеро ман мушоҳида мекунам, мебинам шумо бисёр бодиққат, бисёр роҳат ва бо як муҳаббати хоса санъаткорона бале шумо оро дода истодаед, омода карда истодаед ин хӯриш. саломат бошед ҷамшидҷон, шумо чашматон зебобин ки ҳаст барои ҳамин хоксорӣ мекунед. акун намедонам чӣ мешавад, хай ина бо шумою мана ин мову шумо аллакай ина баъд баҳо медиҳем. хуб ана инаш ҳам ба охир расид. акнун зарди тухмро аз тароша мегзаронем ва каме дигар намак мекунем ва метавонед ки қошуқатон ёки вилкаатонро гирифта шохинчаро гирифта ба назди ман оед ҷамшидҷон. ана навбати тухма зардиш расид. агар иҷозат бошад ҷамшидҷон, боз якта зарди дигар мекардед, ин бо лаззаттару бо маззатар мекарда. дуруст аст. ҳам тамоми камбудиҳои моро мепӯшонд. дуруст. ман боз як зарди дигар боз ҳаст. саломат бошед. ҳозир мебинем ки ҷамшидҷон баъд аз хӯрдану чӣ гуна ба шумо писанд омада наомадан, ман аллакай дар хона роҳ меёбам ҷамшидҷон. хеле хуб. нашавад ки ё баъд аз ин ман дар хона касбамро вазифаамро иваз мекунам, ё ин ки тамоман занам ба ман боварӣ намекунад дигар. тамоман дигар даст намезанад. ё инаш ё онаш. ё инаш ё онаш. барои ҳамин тақдири оянда вазифаҳои ман дар хона дар дасти худи шумост ва дар
از تعریف و توصیه شما این البته میبینیم میچشیم و میگوییم که چگونه لذت دارد. بینید که چگونه مهارت و ملکه عالی خوراکپزی خورش آماده کنی خودش رو نشان داد شجاعت و بعد از یک لحظه خیلی کوتاه میبینید شما از نزدیک چگونه است، چگونه زیبا است و ما میگذاریم به استعمال کردن و به چشیدن این خورش. ما رو همراه باشید، بعد از یک لحظه کوتاه برمیگردیم. بالاخره آماده شد و بینید که چگونه یک نمای زیبا رو به خود کسب کرده است این خورش و تشکر رو میگوییم به شجاعت که مهارت و ملکه خوبی خوراکپزی خود خورش آماده کنی خود رو استفاده بردند و لحظه اون فرا رسیده است که چیکار میکنیم؟ استعمال میکنیم، میچشیم و میگیم چگونه لذت و چگونه لذت داره. آماده هستی؟ آماده. مرحمت. بعد از شما. مرحمت گیرید. خب میچشیم و میگوییم که چگونه مزه دارد. بیننده‌های عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. عالی، با مزه، با لذت. گیرید. من واقعا هم مرحمت. چی گفتنی هستی؟ تماشابینان عزیزی تلویزیون سفینه، اگر خواهید که در خانه خانم‌هایتان استراحت کنند و شما کار کنید، پس یک بار چنین خورش آماده کنید و در خانه شما آشپز بهترین میشوید. تشکر. واقعا مرحمت. من گرفتم ملکه. مزه بود است. بسیار با لذت و راستی من در آغاز گفتم نه اونقدر با لذت نمیاد. در راستی گپ رو میگویم گفتم که دو نفر اکنون یک این طرف اون طرف کردیم اکنون یگون خورش گفتن نه در حقیقت دوستان وقتی که اساسش این بوده است که از تحت دل باید آماده کنی اون خوراک است خورش است فرق ندارد. وقتی که از تحت دل آماده کنی مهر و محبت در اونجا ضم میشود با مهر و محبت آماده کنی واقعا هم لذیذ میآید. من به همه شما توصیه میدم بیننده‌های عزیز که همین خورش آماده کنید و میدونیم که بانوهای عزیز بسیار در سطح عالی آماده میکنن این رو و شما نیز بیننده‌های عزیز خب مردهای محترم میتوانید که چیکار کنید؟ آماده کنید، خرسند کنید اهل و عائله خود رو، فرزندان خود رو، زیرا خب همه آماده کرده میتواند این خورش رو. شجاعت تشکر که به برنامه ما تشریف آوردی، یک خورش خیلی خوب رو آماده کردی و چی گفتنی هستی در آخر؟ در آخر همین رو گفتنی هم جمشید جون که خب اگر همین برنامه باز 5 سال دیگر ادامه یابد، خب همه مردهای تاجیکستان با لذت پزو، با لذت خورو، با لذت بین میشوند. تشکر به شما میگویم. با شما هم تشکر تماشابینان عزیز تلویزیونی سفینه که وقتی پرقیمتی خودتان رو با ما با جمشید جان گذراندید. سلامت باشند. من ایسور سپاس میگویم از شما بیننده‌های عزیز که تا این دم ما رو همراهی کردید. ایسور سپاس میگویم از شجاعت که یک برنامه خیلی خوب گذراندیم برنامه رو و خوراک خیلی خوب خورش خیلی بولذت آماده کردن و هر یکی شما میتونید آماده کنید استعمال نمایید و انیخترش که طبعی خوش و بولیده داشته باشید. بیننده‌های عزیز کجای نباشید همیشه سلامت باشید، همیشه طبعی بولیده داشته باشید و خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید به آخر میرسد. تا دیداری نوبتی سلامت باشید. خیر.